Sure guys, welcome back to Speaker Nawe. So sekuwa audition but sesidibane ne-artist because as uSpeaker Nawe asihamba khona sidiscuss i-talent, sinikeza abantu i-platform because i-channel yethu is about i-talent. So sifumane i-vocalist noma i-artist lana lenza umusic othe ukuhluka kule sidila ngapha because sinokudila nomrapper like abantu be-hip hop. So siphethe Uzinhle Ndevu. Yes. Okay. Alright sis. Ngiyaphila futhi njalo. Welcome to Speaker Nawe. Ngiyabonga ngibingelela ababukela emakhaya. Mhlawumbe abantu ababuya i-channel abaqala ukubona wenza muphi music noma yipi i-genre music oyenza? Ngenza i-Afro jazz. Afro jazz. Wow, that is so unique from this town because kuno DJ abaninzi. Why Afro jazz? Angiqalanga ku-Afro jazz ne. Nami ngiqale khona la kumaskandi because umaskandi udonate kakhulu la. So ngiqale kumaskandi ngaqala kwi-gospel but ngathi bengisazifuna ukuthi kahle kahle mina ngikuphi. So ngithe mangiqala ke manje sengenza lolu hlobo lomculo ngazi ukuthi okay yazini i-voice yami la iyangivumela manje ngiyimina ngoba ngathi kuloko kunye bengicula bengathi ngiyalingisa abanye abantu yabo manje i-Afro jazz ifike yangivumela ngayimina ngazi ukuthi okay yabona ke manje Uzinhle lo. Okay, so I think so focus on the Afro jazz. Maybe akona like something so drop against Afro jazz like maybe singing noma EP maybe khona le ama recording enzakala. Yes sinayo i-EP esizoyikhipha sisasebenza nje ngokuthi sifake kuma social platforms yabo. Yona sesirecordile sekusele nje ukuthi sizokhipha umculo ebantwini. So umusic owenza different and i-fan base yenu maybe ayikho ningi kakhulu le dawn enhlala yona. Akhona ama-shows okwa-attend wa-performa i-Afro jazz? Yes akhona ama-shows engiwa-attendile kodwa hayi la eMount Frere. Ngisa-attende eMthatha isikakhulukazi ila sengiyakhona buyelela nje khona yabo and abantu bakhombisa ukuwamukela ngendlela bengayilindele nabo ukuthi bangawamukela ngayo lo mculo engiwenzayo ngoba ngisuka kwenye genre so manje indlela abangamukela ngayo nami ngenza ngibone ukuthi okay yazi ngifikile ekhaya. So umaskandi unama-numbers une-fan base, why oshiya umaskandi noma awushile ushiya usazophinda ureturn? Angawushiyile ukushiya ne ngisazowenza ama-feature nabanye abantu because njengoba sikhuluma nje bakhona abantu engisebenzisana nabo abenza umaskandi ngiyababhekha ngiyaba-feature abanye but angiboni ukuthi mina njengoZinhle ngingaphinde ngibe ne-album noma nengoma ngithi ngenza umaskandi no sengizohlala nje mina la kwa-Afro jazz kodwa ngizosebenza namanye ama-artist anza umaskandi. Okay, maybe nje ku-Afro jazz abantu ubuyela kubona maybe ungasinemela noma bebe bathathu bengabaningi obabale because lo music wenu lo I think kule age yethu abona uthanda uba mdala kakhulu la uqala khona ulende ona. Mawusena 20 something awuzwa kahle but once after 30 uqala uzwa kahle ke ubapho nje abantu ubukela kubona. Umuntu engambalula kakhulu ukuthi ngibukela kubo umama uBusi Mhlongo. Wow. Umama uBusi Mhlongo and then kwa-Afro Soul ke ngoba ngithi uhlanganisile kube usisi naye ongasekho uZahara. Lately uSisithandiso Mazwayo. Yeah. I think kubantu abaningi uyena sengathi ureplace ilegacy lika mama uBusi because usinikeza leyo nto leyo because and mina as umuntu ongekho big kube ifan ngiphinde ngihluleke ukuhlonisa i-Afro pop ne-Afro jazz because phinde kusound ngathi into efana kumina but I think inina ama category enwazi usondelene kona. Okay, sesivala because sifuna usineze noma mhlambe i-feel uSpeaker Nawe channel lo ukuthi yini lento ye-Afro jazz maybe abantu bengakuthola phi ma-page kuma-social network. Okay, ngiyatholakala ku-Facebook ngu-Andile wakandevu noma Uzinhle Ndevu, ku-TikTok nguNdevu Music 25, number yami ka-WhatsApp. So okay, usukhohliwe inumber WhatsApp maybe before ngikudedela la khona question ebalekile because aba-artists abaningi la afana noboThandisa bonoma Remy Mageba oYou Masekela into ababedume ngayo kakhulu especially kulamazwe angaphandle babe nemculo ne-message. Wena ithini i-message umculo wakho because umculo we-Afro jazz like udeep abantu abavelele bekhuluma ngezinto ama-turn up lezi zinto zasemaklabhini bakhuluma ngezinto ezibalekile ithini yeah nezakha abantu wena ithini i-message umusic wakho? Yabona into engingayisho mina uma umbhali womculo nje okokuqala lesa siphiwo sokubhala
sifika ubhala ngenhloso yokuthi uzokwakha, uzofundisa, uphinde u-entertain futhi. So ngiye ngiqikelela ukuthi ngendlela engibhala ngayo zonke lezo zinto zikhona emculweni wami. Hayi nje siyabonga speaker nawe ukuthi usinike isikhathi sakho, but sasifuna esinye usiphefomele nje usibonise i-afro jazz speaker nawe, hayi exclusive la. I think abantu kumele beqale besikhokhele ngempela manje, hhayi asikaze sayithola-ke into entsha. Yo, akaphulanga uproducer wami, nawe uyathembisa.